Diploma or Academy Director, Mr. Fabian Lantica. Hoy nos celebra, nos certificeer 8 leermeester plus naar Hollanda, SVH. Dus eigenlijk nos bij un trajecto con 8 otros gente bij primer leermeester die Hollanda, SVH. En daarna zijn we leermeester plus geworden. En eigenlijk het doel van leermeester plus is om onze eigen staf te certificeren op een wat hoger niveau. Om MBO niveau 2 te laten certificeren. Dus eigenlijk waar we mee bezig zijn is, het duurt ongeveer 1,5 tot 2 jaar. En dan kunnen we mensen met allemaal deelkwalificaties, met allemaal deelcertificeringen, kunnen we mensen een MBO niveau 2 diploma meegeven. Die vanuit SVA Nederland hierheen wordt gebracht. We zijn ongeveer nu al 2,5 jaar bezig met eigenlijk de Aruba Wine & Dine Academy. Hier is er voor alle restaurants van Aruba Wine & Dine. Eigenlijk zijn we heel klein begonnen om onze eigen boekjes te maken. Wat voor ons belangrijk is, onze service steps. Dus eigenlijk voor de service hebben we 5 verschillende boekjes gemaakt. Waar ook iedereen een Aruba Wine & Dine diploma in kan verdienen. Maar ook voor de keuken hebben we 4 boekjes gemaakt waarbij ze een diploma kunnen verdienen. Maar dat blijft een echte Aruba Wine & Dine diploma en daar konden we nooit echt een stempel aan geven. En op dit moment zijn we allemaal gecertificeerd, hebben 8 mensen laten certificeren om een leermeester plus diploma, of voor leermeester plus. Daar zijn we nu, dat geeft iets meer didactiek. En hierbij kunnen we mensen gaan certificeren voor een MBO niveau 2 diploma. Wel, de functie met de zorg voor de planning, de organizing, de execution, die training aan kunnen worden doen. Nós verdelen aqui, nós compartilhamos aqui em diferentes fases. Nós atualmente na fase 1 que consiste de 8 diferentes training, 5 para a parte front of the house e 3 de back of the house. Met coordinar essa aqui, motivar o empregado não para bini, manter a classe na hobby exciting e interativo. Nós lançamos essa aqui atualmente somente para os empregados de Aruba Wine & Dine. Nós temos 17 diferentes outlets, dus brands rond nos isla, por exemplo, Mumba, Surfside, Café de Plaza. Dus atualmente essa aqui está somente para os empregados. À noite também nós estamos celebrando milestone hobby grande, muito hobby contento para compartilhar essa aqui. Nós estamos aí também 8 de nós está graduando para assinar duna nanos empregado nang at the job guidance riba nível de MBO 2. Nós estamos graduando de Leermeester Plus. Nós começamos no começo de novembro com Leermeester e depois na fim de dezembro, ou mais meio de dezembro, nós estamos Leermeester Plus. Nós estamos essa aqui de SVH. Essa aqui é uma stichting de Hollanda que brinda companhia ng Esaki. Nós usamos na plataforma também, caminho no turnos empregado na dia momento que nós começa a trabalhar com Aruba Wine & Dine, onde os brands não têm acesso na plataforma aqui para fazer diferentes cursos não acreditar. Mas agora sim, a stichting SVH te ajuda com Esaki para pôr não somente trayectória amanhã que nós começamos a brindar, baudi MBO nível 2 está acreditar mundialmente, mas também o qual que é curso não que não prossegue online, riba na planta de namang ou via telefone ou via na tablet, que não por hasi e há diferentes cursos não que tem de haver que não trabalho de todo dia. Me estou sumamente orgulhoso de formar parte de uma trajetória assim bonita que o Aruba Wine & Dine está brindando para seu empregado não.